Galenika fitofarmacija preporučuje Avenue, odnosno Avenije kako je popularno zovemo, je jedna od najzastupljenijih sorti pšenice u Srbiji u posljednjih nekoliko godina. Zašto je Avenija jedna od najprodavanijih sorti pšenice u Srbiji? Dva su osnovna razloga. Prvi i možda najvažniji sa praktične strane za poljoprivrednike razlog jeste njena radnostasnost. Druga važna karakteristika sorte Avenue jeste njena visina. Naime, Avenija je pšenica koja ne raste visoko, pa zbog toga nije sklona poleganju. Sorta Avenue odlikuje se i time što je pogodna za gajenje i na zemljištima lošijeg kvaliteta, gde također može da daje vrhunske prinose. Veoma dobro se bokori i tolerantna je na veliki broj biljnih bolesti. Avenija je rana sorta i ona je uvijek prva stigne. Sad kad je sve zrelo, sve je to isto, ali dok je u maju mjesecu, dok naliva sve, ona ne izgleda, ove sve lepše izgledaju od nje. Pogotovo ove sa usijama i vlat veći i sve nekako i onda misliš ova će biti bolje. Međutim, kad uđe kombaj, ono nije to. Ona da i baš kod nas na ovom terenu, evo na bregu, ovom titanskom. Avenija pobegne u tonu od drugih ovih hibrida sorti u stvari. Stvarno je sorta odlična, vrlo rana sorta, stiže rano, hektolitar dobar, prinosi odlični, pogotovo u ovom našem podlovu. Ja mogu reći za prošlu godinu. Prošle godine smo imali neki 9,5 tona. Pa vidite i po otkosima da to izgleda dobro, a mislim da će ovo biti dosta dobro. Ja sam imao pšenicu nekih 170 hektara, a najzastupljenija sorta je bila sorta Avenue, koja je bila na otprilike nekih 40% površine. Avenue je, kako bi ja nazvao, jedna poštena sorta. Sortu koju kada poseješ, sigurno će ti dati dobar prinos. Ona ima jedan mali problem što je neizgledna pšenica. Nije ono kako smo mi poljoprivrednici navikli, ali je bitan deo da ona jako dobro rodi. Ima to ulaganje manje zato što je izuzetno niska, pa ne mora da ide regulator rasta i kombajneri prilično vole da je vršu zato što nema puno mase. Ali rod je sasvim zadovoljavajući. Ja sam od prvog dana prvo naravno probao, posle toga kada smo videli kako to rodi, krenuli smo u ozbiljniju proizvodnju Avenue, pa prinosi u normalnim godinama se kreću tu negde oko 8,5 tona po hektaru. To je jedno 10-15% iznad proseka za sve ostale sorte. Dolazi jedno 10 dana ranije od svih, izuzetno dobro rodi i može da se ostvari dobar profit.